Me take records. Maba me fear. Me want me fear, so you should enter. You should enter. You should come and kill me. Me want me fear. Oh, your mama, mamra. Me want me fear. If you are a man, you should enter the house. Me want me fear. If you are a man, you should enter the house now. Me want me fear. Me say me prof. If you are a man, you should come here. If you are a man, you should come. If you are a man, you should come. Owusu Bempah ba me fear so be come. Ghana police. Owusu Bempah. Also be come. I me try me fear. Me am in here. Me come baby ah. More body fear me na bonten. When you Bempah you should come out. Tell me when you Bempah you should come here. And I'm a fool so be slow. Me wa life man yes sir. Mommy me sra wo dey enko bi betumi atutuo me enko wo dey kwaja. Oh, obi betumi atutuo twechire me sra wo. Asia. Wo ya mema mo so momra. For your own safety. Ma pie mama wo sa ma pie do ya be ma no wamda me fie. Minim law, me ma bonten na bibi sia ma sam jade. Kwasia wo ya be ma mo so momra fie ni mu. Obi betumi atutu afachire. Kwasia wo tutu afachire. Obi betumi ayesa me sra wa. Kwasia be ma wo oba ku a. Wasam krofo adi wachi. Wasam ye madwuma. Be ma wo ne krofo. Ghana police agent chuma. Ghana police agent chuma. Ghana police agent chuma. Basia abuwa baba kope. Owusu Bempah chimi fo basia mpedi abuwa. Basia chimi. Asia na mo ka se minimum ra pa. Asia chimi. Sha. Me pesa wo enter me fie bibi sie me fie na asi. A chimi fo. Asia wo betime de mra sha usama asesa enkrofo begu obi fie. Adema. Oh. Owusu Bempah bua kwasia chimi fo kwasia mpani. Kwasia wo settlement ase ne settlement. Kwasia jale fo wo settlement abegina me fie anim se me piem na ne settle. Wo settlement we should come to the house. Kwasia ba na mo fo so mo sia jimi abuafu me mama hu se me wo hopa me nko ba bia emra ni ntia kwasia abuaba jimi fo kraman also then asem o kan say ai also then who per settlement who Owusu Bempah debi anya settlement na num ka kan interest settlement chimi so kan say o se ne baba o se obeware na oba na oba ba wa no abroche mu ofira abrochira ba ofira abrochira ba no obeware mi hwan no wa fa nkrofo ma mu kuta moto ekotutwa ne ba no Damo yale obodam. Damo obodam. Damo obodam. Omo di antro se ya. Uti asem o kan no. Jani Jimmy no the evidence o wono no famrai. Me dia so be bitimi fie. Wo de sa aji we basu go bi fie. Si obe pesatom. Anu nti na me fro soro ha no. Si ya man Jimmy fu aboa kwase Jimmy shine. Si ya. Kase Ghana yo dia police for na be logo wukon. We see Ghana police is working. Because young penny suffer. As a sa boys, I'm robbers. I be go be fee. I see ya. Owusu Bempah wudini. Crown 4 wudini. A boa. I see ya. Ah, Mamu to pronuncia. Mama mi pie me pankwasa. Mama mi pia bonsen. See ya be fear ni mu de me me fie. For your own good, Mr. Ya. Yam pesa bibi betu wan. Shimi fo bibi anu abetu obi a. Me pacho obi betumi atu bibi afeche hunu bi pen. Wafu. Aha. Ade anu obi be. Si yaman. Aboa so oni mo. Owusu Bempah so oni mo mra police for na be fa ukọ na aboafu. Asia ga se Ghana yo de ya. Na ade mana sha onsama asesa moto fo abegu obi fie. Si ya Ghana police aye na adwuma ya be fa ukọ. Ko kire de nti a tumi a wo wa wo betumi asesa nkrofo abegu obi fie. Owusu Bempah jalefo siam penny anya kwa siasam sa wo jimi fo so fo sa no wo di kwa siasam o social media wie
Now what's some boys are good a year ago be fear say, oh, person won't me kasa. I see how person won't me kasa. Buaba. Foolish mind. Ahayana madam in Kobebia. You also be coming on me coming. See ya. I ya dimachi. Me say ya dimachi me change me hoaba. Samiana me frame me ba me dimachi. Ah. She. Ah. So foot me solid. Sankro force Samoto for. Ye two be jab on since ye be pum. I'm part Mrs. Sankro for be good fear see ye baby pum. Yadi family and shy and some more. Piano them rabashan and some tiny African police. Eddie Samanasha or Monsano. See ya. Shimmy fool. We are Bempah was who bow by no I interfere. See a be a pronato. Enter the house. Now who jab on see me in pie. Now some bibi obi sat set off for my Becassa higher street in Tino. And you fight and fight. Me will be fear no about attacking me. Will be fear and no about attacking me. See am I?
Menkwai. Mimi timi fie. Owusu Bempah ha. Omra mi fie. Mimi pia bonten. I know the law. Owusu Bempah so social media. You should enter my house. I am not going out there. Okay. Mimi nyadia mi medi for. Mi timi fie no waba. Okay. A moment to be jina. Mi jina mi fie. He should enter. Now fe a game when starting. Sure. Asia my son. Mimi pia bonten kwa bonten. Mimi yadia masamba ya there. I am in my house. He should enter the house. Mi fie. Me nyadia me medi for. Mommy a gate and so or hemi. On me be settle. It's money me fie ni mu. Ah, now show be me or buy him to say me pia bonten me Owusu Bempah. Sure. What would they be Bible settle as a sample for the wechi? Aba me fie. Sure. What be about to be a kuno? Yet you fie. And I mean pie asa put the gun down. Sure. Me pia bonten ko receive Owusu Bempah so me be settlement. Meaning na no pin. Oh ba me fie a mo pia gate no. Sure. Mommy a gate na me wuso wo me fie na ye ku obi to ha. Na ye wuso bi ti fie no mo ba he. Me kwaya de ne wa bonten na bibi go si a ya be kasa e street mu me jira me fear you should come inside asia one me settlement akọ the sa boys ya boy ya ho ne yete ha on enter fie no asia mine she o settlement I di tuo ne gangs ene di wachi de be settlement kwasia o ba hwehwe me amum ye gate no omra na afi o me ka ne kwase asam kunti oba afia no o me ka na ye ntie Mimi piem fi mi fie mra bonten. E me receive Owusu Bempah. No ya wan. Wasia. Mi fie na mi gira na me ye life no. E fie wa na mi gusu gina. Opo bell na we will open the gate for him. Wasia man. Anfo si minimum mra. Gate ni ye bia to no. The gate is open. Jeko fa ko kire ni ehun gate ni ye bie. So, fa kire gate na no. No bia ehun ye bie gate. So Owusu Bempah can come inside. Sure. Open settlement. See ya. Oh my God, Jina Behaya, never told me young gate in the Abie. Into a settlement, I'll enter me fee, na me man a quaba. Na me shouldn't be said into what's a sound crop for the gummy fee. See ya. Sure. That's a Facebook on the Ayanaqua. Yeah, chat to one will be Asher. We know the law. Meaning Pia Bontino, you BBC at the Casa High Street. Sure. Pia Bontin, police for Abaha. Pia Bontini co training. See, I want me to about fears as boys in Moto super settlement. What a fuck settlement is this? Be a gate on the carbon to the coach. You know, be under the echo. Video na kaya video nkenya dan kaya yan tsira sese wa ba mi fie ba be kume ese ye video na kaya video na kaya nya dan anamofo se ye be ya de a o kire bi nya evidence eso mu ye video abuafu ye video de ekoso nyina no obi ehu de ekoso sia wo se sa boys free wu fie ba me fie
Asia waba memembra boa. Na da me wa bonsen. Brafie ni mu. Brafie ni mu me wo fie ni mu timo enter fie ni mu. Me wo fie ni mu timo enter fie ni mu. Asia fo. Sia. Me wo fie ni mu timo enter. Mo enter fie ni mu na me hu so mo enter. Wait, you get in the minya de clay. Musumu ye mema mumra inside. Samu ye mema mumra fie nimu. Samu ye mema musumu mumra fie nimu. Asiya. Why? But you go video there go swing. Come, can I show you video? Okay.